Avashela umfana una 22 years qedile isikole 22 years ekhaya wathatha ilokhuzana inkethe wakhe ihhoko lezinkukhu wayeseloke ethenga inkukhu encane unenkukhu ezu 355 inkukhu zonke lezi inkukhu ibeka amaqanda uthi ke lo mfana kumina ithi adathi ngize ngiye ekhaya ke ngoba ngakhuthazeleka kakhulu ukuthi ngifuna ukubona ukuthi wenzani ngayi ekhaya kuyo lakile wonke umfana inkukhu ihlonisile nonke into ziyabeka uthi ke baba uMvubu lezi ibhazi ezila endaweni ufika bona ekuseni bezothenga amaqanda abadayisa ibhazini kuma imoto la zifike zilayishe amaqanda ekuseni umsebenzi wakhe yena ukuthi nje awapheka amaqanda apha inkukhu ekuseni ntambama apha inkukhu aqoqa amaqanda eziwaqasha omunye oyedwa untombazana umlekelelayo babarepha amaqanda babafaka amaqanda kufika imoto zowalanda uthi ngenyanga kuyawenza 30,000 22 years wenza 30,000 ngenyanga kavuka ikamlungu ilento mentality ke efanele siyitshale kunika ukuthi esontweni yini eningayenza nephile ngayo yiki program njengamanje kwi Department of Forestry and Fisheries kwi Department of Forestry and Fisheries ngiyathanda ukuthi ingane zazi nentsha yazi ngibhizi ne program enye bangirecruitile ngoba khona inkonjwana omncane abawubonile bawuthanda kumina base bethi engathi uzosiza lo baba lo eSouth Africa sitshala ihlahla kufanele ihlahla ibalekile izinto ebalekile ihlahla so sine ihlahla ngoka mongameli uMatamela uthi akubo 60% ihlahla esibizo zama fruits umuzi nomuzi obe nesihlahla sama fruits ngaba kapetshisi ngabumango guava izama fruits